Da. Aleksandra Vurdelja Strenja, Croatian Road, kvalifikacijski trening broj 1. Da, divizija Masters Master 40 40 plus. Ok, znači imamo boks. Pokaži. Znači 0,50 cm. Tu treba. On neće da zoomira, zašto? Malo ga udalji. Dobro. Imamo 275 cm visine. Znači ovdje 150, pokaži tih 50. Dođu bliže još. Čekaj sam malo. Drži ga čvrsto. Tako. 50, ok, i onda gore. Još. Znači, od sive linije, pokaži gore da sam na vrhu sive. I sad tu dole. Znači 127. Je? Je. Znači to je ukupno 250. I pokaže wall ball 6 kila. Wall ball 6 kila. Ok. I utesi. Treba meni aparat tu. Stane tamo gdje je wall ball, to ti prva vježba. Ovdje ne smeta niko. Ne smetaš mene. Tako. Dara, to je super, sve se vidi. Da. Davlje, sorry Boris. Eto i uteg i boks i sve. Tako. Aha, šta smeta? Pripremiš. Prvo ide wall ball i onda idu zgibovi. Zgibovi? Da. I boks odri ako napravi zgibove, ali računamo da idu zgibovi. I zadnjih 15 sekundi ćeš pustiti prazno da ne dođeš na hand cleanove, znaš ono, direktno uspuhano. Jer su to dva različita bodovanja. Idemo. Pripremi se na wall ballu. Vidi da li ti smetaju ovi steperi. Malo ih šutni jer ćeš imati vremena za mjesec na zgibu. Ne? Ok, dobro. Stavi ga na pod. Pokazujem sat. 10 sekundi. Nemoj dirati loptu dok ne čuješ zadnji onaj. 3, 2, 1, kreni. 1, 2, budi precizna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tako je, ne prevelike brojke, samo budi disciplinirana. Ajmo. Još 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lijepo, 17, 18, 19, 20, dobro.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Jako dobro. Dobro se naučiti, viši repu. Ostanu karbu. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, pet komada. Vrijeme je dobro, samo 5 komada. 3, 2, 1, 1. 6, 7, 8, 9, samo 1. Dobro, 40. Kada osjetiš da imaš, gađi 1, 2, 3 komada, nije bitno. Idemo. 1, 2, 3, bravo da dam. Čak i ne moraš na trojku, odi na dvojku da te ne nosi. Dvojka je okej. 4, 5, odlično. Radi na što mekšem kipu. Prošle 3 minute. 6, 7, odlično. Osam, 9, čuje se. Slobodno se prebaci na jedinice. Tek 3,5 minuta su prošle. 10, 11, 12, zastani malo, mori se. 13, super. 14, 15, odmori malo. 'Prođi minut, slobodno, nema vas. Ne te mi radi. Ajmo, jaki kip, jako mlatim nogama. 16, 17, 18, svaka čast, odlično. Tako, to su super, te jedinice su idealne. 19, 20, odmori malo. 4,50 i prošlo radit ćeš do 5,30. Stijan, bravo, to. Odlično. S 2. S 3. Ajmo još 2 komada, napravi ih. 24, odlično. Još jako. 25, svaka čast, dobro. I sad odmori pol minute. Znači na 6.00 ideš na šipku. Sat 5:40. Dvije minute nisu tako kratke, znači nemoj se zaletiti ko luđak, nego onako 5 komada pa malo baci uteg, odnosno spusti uteg. 3, 2, 1, idemo, hang, prvu mrtvo. Idemo. 1, tako.
2, jako dobro. 3, 4, 5. Da li je petica dobra mjera? Da. Idealno. Računam da ćemo praviti 4 petice. Tako računamo. 2, 1, idemo. 6, 7, 8, odi malo pod utak, skoči pod njega. 9, tako, vidiš. 10, bravo, da. Molim te pripazi da hvataš utek u sredini, uhvatila si ga full na svoj desni sada. Imate ljudi. Još samo minuta i 10 je ostala, krenut ćeš na i 5, znači na 6.05 krećeš. 3, 2, 1, idemo, tako. 11, 12, 13, 14, pod utek, 15, tako je, to je. I sad zadnju seriju ćeš raspali koliko ide, jedno 7-8 ponavljanja. Krenut ćeš na 41. I do kraja ne puštaš utek. Znači imaš još ravno 20 sekundi workouta. 4, 3, 2, 1, stisni zube, odradi, kreni. Idemo. 16, tako je. 17, ne puštaj ga. 18, samo 10 sekundi, skoči pod utek, skoči dublje. 19, ajmo. 20, još 7 sekundi. 21, još jednog napravi. Ajmo. 22, dobar. Bravo. Nismo pokazali težinu utega. Znači šipka je olimpijska od 15 kila. 15. uteg je 10. Kako izgleda lagano, kako je teško. Da.